Dobar dan svim poslovnim saradnicima kompanije Forel Products. Od 1. septembra ove godine počela da radi internet prodavnica naše kompanije i jako smo ponosni na to. Nadam se da ćemo imati vrlo uspešan rad i preko internet prodavnice i ovom prilikom bih dao nekoliko uputstava kako da odradite osnovne korake, odnosno da se prvo registrujete, zatim da se na osnovu korisničkog imena i lozinke ulogujete i dalje koristite sve prednosti internet prodavnice. Bez obzira koji god pretraživač da koristite, ja u ovom slučaju koristim Google Chrome, u praznom polju ukucajte www.flpshop.rs, evo vidite, meni se automatski pojavljuje i vi ste dobrodošli na sajt prodavnice. Obratite pažnju o osnovnim informacijama koje su gde možete dobiti i usmene informacije o onome što vas zanima i klikom na, odnosno ovdje imamo nekoliko linkova na ovom horizontalnom baru, prvenstveno o nama, o kompaniji. Ovo su osnovne informacije koje su vezane za prodajne centre u Srbiji, radno vreme i adrese i osnovne informacije o firmi. Potom imamo polje pravilnik, gde je niz informacija koji se odnosi na kontakt podatke korisničkog servisa, pravila dostave robe i eventualno ograničenja, politiku reklamacije koja je preuzeta iz poslovne politike naše kompanije, zaštitu privatnosti podataka i poverljivosti podataka o transakciji, kao i proceduru koja je vezana za eventualan povraćaj sredstava. Potom klikom na polje linkovi se pojavlja nekoliko linkova. Prvi link koji vas vodi na matični sajt kompanije, odnosno na Forel Products na srpskom jeziku, gde možete surfovanjem da dobijete sve informacije koje vas zanimaju. Potom sajt, odnosno link ka kompaniji, dakle osnovnim informacijama o kompaniji Forel Products. Sljedeća stavka jeste link ka zvaničnoj Facebook stranici naše kompanije Forel Products Srbija na Facebooku, gde su osnovne informacije, aktuelnosti, slike i događanja. I potom imamo link ka YouTube kanalu, zvaničnom YouTube kanalu naše kompanije, gde imate video snimke, playliste, kanale i sve ono što je vezano za događanja FLP-a u Srbiji, a i šire. Što se tiče ovog dela, da biste postali član kompanije Forel Products, o tome ćemo više informacije dati u jednom posebnom klipu koji je vezan za učlanjivanje putem interneta, a za sada ono što je najinteresantnije, da uradimo prvi korak, odnosno da se registrujemo na sajt, na internet prodavnicu kompanije Forel Products, klikom na link ka registraciji i obaveznim popunjavanjem ovih polja. Dakle, imamo kodni broj korisnika koji unosite u formatu 360000 i potom još preostalih 6 cifara bez razmaka, onako kako vam je i dodeljen kodni broj. Nakon toga unesete vaše ime, vaše prezime, e-mail adresu koja će biti bitna, reći ću zašto malo kasnije, kontakt telefon, grad u kom živite, poštanski broj i adresu. Svi ovi podaci će moći da se menjaju, pogotovo u onom drugom delu kada vršite narudžbinu i želite da vam paket ide na adresu koja se razlikuje od adrese koju ste stavili prilikom registrovanja i nakon unosa svih informacija koje su neophodne za ova polja, kliknite na polje registracije. Nakon toga bit će vam poslat mail na adresu koju ste uneli u ovom polju sa jednim opštim tekstom i ja vas molim samo da obratite pažnju na jednu jako bitnu stvar, a to je da naredni korak, a to je logovanje na sajt, ne možete odraditi dok se ne izvrši sinhronizacija, odnosno osvežavanje naše baze, a to će se desiti vrlo brzo i posle par minuta će vam stići mail na vašu adresu gde ćete dobiti informaciju šta je potrebno dalje da uradite da biste odradili korak 2, korak 3 i uspešno kupovali na našem sajtu.